أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم لا مرد له من الله. ثم أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أوجه إليكم بتحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe yetti Allah subhanahu wa ta'ala en du'ani kenelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alaihi wasallam en hiwrodiri hiwrandu islam. haray ɓawo gasugol yoga e defte ɗe mi waɗi tafsir goɗɗe goo kadi hino fuɗɗa gasali. haray mi wi'i yomi wakkilo mi sodita ko ɗum woni mi ɓisa tafsirangol en nde ɗo deftere wi'etende Hisnul Muslim ɓawo yoga e musidɓe kadi landike fi waɗegol fi mayre. Hisnul Muslim ko deftere nde andanɗa hoore ma ko Said bun Ali woni ko walli fiinde, ko woni ko windi nde. Hisnul Muslim inde mayre on ko hoggo julɗo on, ko cangal julɗo, mi mana madama neɗɗo on no gollitirde nde ɗo deftere haray hoggo hino hakkude makko yite jahannama, haray hoggo hino hakkude makko e jinnaji ɗin, haray hoggo hino hakkude makko e ñanne, haray hoggo hino hakkude makko e dendanangal boneji ɗin. ko adkarji ɗin e laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam gollitirayno ɗin kala muufe man, kala gollal, kala alhaali ko ɓe huwata, ko ɓe wowlata kon si ɓe huwa ɗum ɗon, e si ɓe gayni huwude ɗum ɗon ko ɓe wowlata kon. ko ɗum waɗi si kanko ceernojo on ɓaawo o moɓidiri ɗin adkarji o hawtidiri, o wi deftere nden hoggo julɗo, bi mana ko hoggo howaygomo hara yiite hewtatamo madama mo jokki adkarji ɗin, jinna hewtatamo, ñanna hewtatamo, kala boneji ɗin. haray ɗen wasodira etagol jangande kayre deftere nden gollitira nde piiji buy e dewe ɗen sa rewi sa gollitiri haray moƴƴere nden kaka lahara tu woni, ma moƴƴere nden kaka aduna e ka lahara woni. kono nde ɗo moƴƴereji ko woni kon e mayre bi mana kaka ila ka aduna ɗo fuɗɗotoɗa yi'ude. nde ɗo bi mana wona golla mara, ko golla hetta ɗon e ɗon. tawti noon kadi baraji ko woni kon kadi e gollitirgol sunna ko woni nder ton kon, tawti moƴƴere muɗum kadi molana ɗum hino ka lahara. haray noon ɗo natude tafsirangol ende embere fahamu hum kummi mari kum fi kala wonɗo extérieur, wonɗo ka ngesa, wonɗo ka dingira, wonɗo ka bureau, wonɗo ka nder kan ɓeɗo fof, wonɓe voyasude ka batoje, wonɓe voyasude ka avion je, tawɓe ko ton woni daiman no wodi buy e ɓeɗo tawa wallahi wallahi hiɓe faala jangude moƴƴa kono ɓe mara ko jannaɓe, ma hiɓe faala jangude moƴƴa kono ɓay ko ɓe ƴettaɓe golle. haray patron maɓɓe premetataɓe yaltugol yaha ɗaɓɓoya, ko ɗum woni ka janga, ma heɓata karama kojo ko janna ɗum. haray musidɓe julɓe ko yiɗugol ɓeɗo faalaɓe jangude kono no mari ganto angal ko janna ɗum, ma no mari ganto angal tan ko yurmede fof e yurmede ɓeɗo kadi musidɓe en julɓe e faale yo diina islam kan développé. hara komi Abdoulaye Kala sabi mbini haray ko ɗum naadila e waɗgol ɗi tafsirji, wallahi wona jogagol gandal, wona jogagol tan, wona jogagol nokkure yaajude, wona ɗum ɗon fof ko naadi on tigui ɗum. haray kala ko tawata hiɗon faala landitagol e nder darsuji ɗin, ma hiɗon faala faljutude lam, ma ɗon faala du'anade lam, weltanolam. haray mi jonna on joni adresse ji ɗin, inde nden ko Abdoulaye Kala bun Alpha Mouhammadouri Kala Diallo, jibinande lagine Mamum Ñagara laabi ko Kala. kami ñiiɓi ɗon, kami hoɗi ɗon fewndo ɗo ko Conakry ka capital meɗen ɗo, cimenterie Baylo Baya centre. amma adresse ji ɗin hino ɗo numéro téléphone ji ɗin. ka Orange on waɗay 628 60 53 09, ka Selcom on waɗay 657 60 53 09, ka Intercell on waɗay 631 60 53 09, ka email ka Facebook on waɗay Elaji Abdoulaye Kala @yahoo.fr. fi landegol faljite ma faalegol landegol ɓeydito haray on nodda e ɗiɗo contact ji. haray deftere nden haray nde waɗi darsu en 2 3 4 premier darsu no yehi ɗon ha darsu 132. haray ko ɗum woni deftere nden en wi'ay nde darsu en darsu de. kono noon
darsu seeɗajo ɓaawo en diwayi ko ɓe kanko cheikhu jon kaw sifi ɗon o addi ayaje qur'an e hadisa je nelaaɗo fi fadlu dhikri ɓural fi jantagol inde Allah bi mana mo waɗi ɗi adkarji ɗi wonɗen addude yeeso ɗo ɓural e moƴƴere ko on tigi mari kon e ɗum ɗon haray kala nde tawno ko ayaje seeɗa woni e mum e hadiseje seeɗa woni e mum adkarji ɗin kaka en fuɗɗi haray en fuɗɗoyto en ka adkarji ɗin fuɗɗi ɗon kala hato jinɗo e firanede ɗum ɓaawo ton ko ɗum mi jonnani numéro téléphone ji ɗin on tigi nodda e lam en waɗay tafsirji ɗin on sumati en faljitay on tigi kala ko on tigi hato jin e muɗum bi mashi'atillahi wa bi awnihi donc haray ɗen natana tafsiru deftere nden bismillahir rahmanir rahim darsu en adkarul istiqazu min an-nawm darsu arano on no yewta en fi adkar mo on tigi jangata on si o fini o iwi ka ɗoygol makko mo ɗanike fini wona ŋaaɓugol sundulla inna